Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Ano? Why are you recording me? Why are you recording me? Char. Do you know GDPR? Dapat na. Masay tuyo diri. Masay tuyo. Yung mananong nagunsa mo. Now we are here in Steli, which is one of the best art supply shops. Also very expensive. Mo gyud as in mahal kayo gyud. Tanaw lang ta. Kung ano gud kanang ano lang ba? Kanang habi-habi lang ba niya pero kung mga kwarta di ay. Ay kada ko ano 200. Unsa na? Acrylic paint. Nakaparat no wa jud mi sa akong pamilya wag mi talent in mo nani. Di mo na sa talent sa Hvis du vil lave metallisk farve, men farven skal være transparent, det ser typisk ud for lyset skal kunne reflektere. Can you miss what you never have known? And can you ache for a place that was never your home? No misgivings or shame, like a moth to the flame, to burn up or fizzle alone. Can you know who inhabits? So, ano pipili ba ninyo katong first time na? Abi na ko ikan ikatay. Wala uy. Wala nag-search ko atong pinaka duol. Feeling na ako sulit. Tignan naman sa ano. Oo, ano say feeling niyo? Bantay, makita na ako ni nakapost. Bantay gid. Ibutang ko ni sa Facebook ba niya itag tika ha. Itag po na ko sa Ronnie. Ano ko imong asawa ga. Joke ba yan na siya mong siya. Oh, maghinumay mo na kami. Imong asawa Thank you imong for the idea. mo na diha. Ay, blurry na ako. Mao na diha ang ingon mga onra hubog-hubog na mo noon. Para kang kinsa ng video na you're making. Para si Mumbana. Di ako na ibutang sa YouTube siguro. Oh. Taste daw, taste. Tastes like grass. Kidding. Banana flavor. Ew. You wanna try? Ano, pero banana flavor. Try mo. Use your straw. My God, social, uy. Pilaw sa puso mo. Ano na mga palahubog. Uy, wag lang mo. Uy, kalaig lang may anak, uy. Lainan ka? Okay naman. Okay. Medyo weird. Ngano nag-adventure? Because if unless mo adventure ka, you will never discover something you might like. Ikaw, pilaw eh. Do you like it? Mas lami ni. Kesa sa ako adwing. Tinuod bitaw? Mas lami siya mo siya candy. You come from outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face.